Menteri rang badu jong kari India Narendra Modi dang sian ula keren halor kajing kentho bala keren do presiden jong ke US Donald Trump ubala khot yu kum Menteri rang badu bakrau bad uparalok kane kajing kela kawan hapadeng kajing akan at kebrang ya chakmat halor ki khajna hapadeng kini ki ar teli kiri UPM Modi ulapan pau ya kecing songo jong u dah ka baong ba usongo sibun bat ujuba pura ya kecing sngeu jong Trump katan rai jong kini kecing keren kadai kecing adai ke belas new haden karai jong ke US ban bu khajna 100% ya ke India wata pedeng kane UPM Modi ula banjur halor kacing klan jong kecing adai hapedeng ke India bat ke US ula tho hakawe ne kecing tho da ka baong ya kecing trelang ke babha bat ke bakmi lenti sakmat jongki Presiden Trump haba keren ha Oval Office ulapan pau biang nya kecing adai perlok jong u bat UPM Modi ulapan pau ngan yai long kumta ngan yai long perlok bat UPM Modi udai Menteri yang badu ubakrau Henry ngachusngo tenat ya ke ke ba ule ha kane kapor ke bakerpang Henry ke India bat ke Amerika kidon kecing adai ke bakerpang bha Utrom ula keren ru halor kecing Sokia halor ke kayu umpniang jong ke India bat ke Rusia ula kedewi kecing Sosi jong u halor kecing Tit umpniang ke Bakongsan jong ke India na Moskow ke US kala jubab da ke babuk khajna 100% ya ke India ke ba utrom ula batai bakalong ke bahe bah ula penkan mawi kecing kendo dangsian bat UPM Modi harus karden Menteri Kambari US Jai Shankar ulakan tho halor kacing long jengman da kabayaro ya kacing adai hapleng ke India bat ke US haden kacing kentho jong PM Modi halor kacing keren jong Trump Ujai Shankar ula kedau bau PM Modi ubu jingmut bha ya kacing trelang bat ke US Ujai Shankar ula pensai syuk halor kacing adai simet hapdeng UPM Modi bat Presiden Trump ulapan pau bawat hapdeng kicing ki ba mentah bro arngut kino yalam ki penek ya kecing hap cing mut ke babha ndrai ula kiar na ka ba ai cing tip syusyu sapang kecing telok ki barang ya sakman kita kecing kentho na bro arngut kino yalam kilong haden kecing le jong PM Modi sa China na ka benta ke SCO summit hapdeng kecing kaja kai pateng ki barang yai beteng bat ke Washington ke US kelapan ngat arpsan persen kirisi prokal tarif ya ke India ringkat berkecing pesitom sa arpsan persen namar kecing Tit umpniang jong ke Delhi na Rusia kan dia kala budak ya kini kidor kum ki bom donong rim bat ki bom don jingmot wata pedeng kini kicing baro arteli kijaj benriu kidang yai peteng bani trelang hakaliang kicing dai banweng ni kicing per jongki kat ba kidang penek ya kicing trelang ka Bakongsan jongki kacing keren hapdeng UPM Modi badu Presiden Trump kapan pawi kicing ha kicing dai hapdeng kiri ha ka bagi cing mentoy ha kayo kakot bun sen kia kendo bat kicing dai ha kaliang kari baro arngut kino yalam ki i kumbaki IT ban yait ning ba ha kini kicing kat bagi dang penek ya kicing dai perlok kabala slam bha jongki